Nada Obrić, dragi prijatelji, nikada nije imala problema sa linijom. Da li je to genetika, da li je to jedna samodisciplina, da li si se možda pomagala nekim dijetama, načinom ishrane, to ne znamo. Ali evo, srećom danas imamo NutriVix sa kojim možeš da svoju telesnu težinu kontrolišeš i održavaš. Evo, izvoli, mi ti poklanjamo jedno lepo pakovanje NutriVixa i nadam se da će to postati tvoj pratilac u buduće. Teško je održati liniju, nije lako, treba samo disciplina i hvala NutriVixu što će mi pomoći u tome da evo ovako budemo u dobroj liniji, kako kažu svi. Hvala tebi lepo. Hvala.